page 426 et 427 ka tafsir al-Qur'an de sura 33. La junaha alayhinna bakkat faake be non fi abaina fi babira mabbe ben wala abnaihinna wana bibe mabbe ben wala ikhwanihinna wana nene goto mabbe ben wala abna ikhwanihinna wana bibe nene goto be mabbe wala abna akhawatihinna wana bibe bandirabe mabbe wala nisaihinna wana rewbe mabbe julbe ben wala ma malakat aymanuna wana makkibe mabbe ben bakkatu de be do yi ata yoga e bandu mabbe no yoga e tere mabbe den wattaqina allah yobe hulutun allah inna allah kana walatika ala kulli shay'in kalawna shahidan ko sedido. Inna Allah anden Allah malaikato e malaika e makko ben be e marde valer mum be e mawnude fi mum yusalluna hibe julude ala nabi e do annabajo kon non onon jodi don on julata ene laado ya ayyuhalladhina kono be amanu gomni sallu alaihi jule ene laado mayi jule ene laado hittine wa sallimu fiyum hisu tasliman hattirde hisugol fi on arsike fi on yaafe fi on nemine julen ene laado sifeje kon woni julugol ene laado جنته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كو بري ماونو دي جوغ إن لا دفو اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كو جول كو إن لا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كو جول كو إن لا اللهم صل على محمد وسلم Allahumma salli ala Muhammad dum do foko jul ko ene laado en juli ene laado juli ene laado musibbe julbe innal ladina andena be yu'duna Allah lurrobe Allah wa rasulahu ene laado makko la'anahumullah Allahu dibe fi dunya kadna wal akhirati kala wa adda lahum amarani bi adab allati muhinan hoynede be walladina be yu'duna lurrobe kadi al mu'minina gomdimbe worbe al mu'minati gomdimbe rewbe bi ghairi maktasabu ko alda e faggitande ben lorrabe fagade tamalu be lorrube gomdibe rondike bo tanan tonya wa yataman e bakka to mobinan feñudo ya ayuhan nabiyyu ko yanaba yalla qul ya li azwajika sunnabe mabe wa banatika e bibbe ma rebe ben woni sa'il mu'minina e rewbe gomdi bedditi ben pap ay Allah no jippinde non joni aya hijabu mo farlude rewbe buumagol ko farli no mari dalil jente aya o wi yudini no be jippin ala ina do mabbe min jalabe bi nay morde jilbabuji mabbe din be yettu tiggaaje dem be jippina ka hore jilbabuji hande kadi ko on do wonata don sona buumagol ala dalika ko dun do aduna burata bantinde an yorafna ndebe anditete ara hayno to motun anda ko juldo goddo no gorno yalteta jiboda ko juldo ni arde ka ko kefer goddo no tiggo yalteta jiboda ko juldo ka kefer bayden suti annasarabe ben katolike be ben hibbe wada tiggo ka hore mabbe be wada rubuhu kono si goddo borni ke do baleji buumi ke totalement no arde don be anditete ka e kadi don fala yudaina be lorrotako be lorrotako don kadi be lorretaake kadi وكان الله لاتك غفورا ويافتا رحيما كيومتد لا لم ينتهي المنافقون والله سنافقي بين اكالي بهديتاك والذين يبن في قلوبهم بيردم مرض يو والمرجفون ابيدو سكتابه ابيدو يانوبه نافقي يا غانغال ابيدو woditibe fil madinati madina ndo fo no ari ka tafsir kono kon no firirte ngal tigi walladina ben fi gulu berde mo maradun nyaw nafiqa ko wal murjifuna e ben yanu be nafiqi ya ganga fil madinati madina lanughriyannaka wallahi haray Allah wurtete o cuynete bi mabbe bu inabe tumma la jawiruna karefte be kawti no takuma fi nder madina no ila galino sanasel parce que mal'unina ko hudabe ayina ma tuqifu kala kabe tawa ukhidu yobe nange Allah yani o tonti wa quttilu yobe ware taqtilan hattirde waregol sunnatullahi dum ko lawal Allah nongoy fil ladina ibn khalafa ina min qabilu kadi walam tajida wala bantali sunnatillahi lawal Allah ngol tabdilan wattito wayliten yasaluka an-nas yimbe ben no ardelan dagol mani sat fi darngal gal guliyata be inma ilma anden gandal fi darngal indallah kallahu min muhammad mi anda wa ma yudrika anda non la sata no gasa darngal gal takunu gal lato qariban ko battingal innallaha anden ala non la anal kafirina hudi hefrabe wa adalam umarani be sayidan hubunge khalidina ko be luttobe fi andir kuddindin abadan la yajiduna be hebata waliyan gido wala nasiran ona wallo yawma tuqallabu nyande waylito to wujum gece mabbe den finnar kander yit yaquluna bena ya laitana e jallamen atana allah haramen doftina allah wa ta'ana rasula men doftine la don e monne to galbe na rabbana joomi amen inna men atana indari jaka men doftike sadatana ko hobe amen be
ككيفير وكبراء أنا إمام بأمن بمن أكيد أفتقل نلادو فأضلونا السبيل هاب مجيني من إلا وانغل ربنا جوم يامي آتهم أكوب يبوب ضعفين كو الذي من العذاب مردلتين والعنهم هداب لعنا كد كبيرا مونندي يا أيها الذين آمنوا كونوا يقوم دمبه لا تكونوا لا كالذين ونبين آدم موسى لرب النبي موسى فبرأه الله ودنتني مدندم مما قالوا إكو بيولكم وكان أولئك عند الله كالله وجيها كوجون جاهو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لألا وقولوا قولا كونغل سديدا فيونغل يصلح لكم مؤجنا وعمالكم قل لمن ويغفر لكم ويعفو ذنوبكم بكاتو جمون او آية هنا جاء آية جهمير ديوغال انتاتي وما يطع الله كلا دفتي الله ورسوله نلا مكو فقد فاز قم دي هاري أمالي فوزا مالان عظيما مونود إنا من أرضنا الأمانة me webiti holare nden ko doni dewal diina islam gallego ala samate do kamoli ni wal ardi leydini wal jibali e pelle den fa abayna dido fo sali wana non sabu yeddugol Allah di sali an yahmilna hande di rondito to dum washfaqna kun di hulu min hay morde dewal gal fiita di yebungal wa amala rondi non dewal gal kanyum al insanu neddo innahu jakayo neddon kana latke zaluman ko tonyo jahulan ko majjudo ليعذب الله في المنافقين المنافقات نافقي ورب ريوبه والمشركين المشركات شركوا بورب ريوبه ويتوب الله وجبنا توبوا